Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Bir səviyyədəki Golland dil dərsimizə xoş gəldinizlər. Biz bugün 13-cü dərs the bus, the tram, the train, yəni ommaviy qatnaş vasitələri bilan tanışıb çıxdı ekanmiz. Qınamız tekst qaraylı. Lopend, to foot, met the feet. Yəni lopend degan şu minib, to foot put bilan, yəni oxşaşlı minib. Met de fiets, velosiped bilen deydi. Ik woon in het centrum van de stad. Yani men şehirnin merkezinde turmen. Men şehirnin merkezi degeni aşı normalda aşı poyst stansiya orunlaşkan yerlerini şehirnin merkezi deymiz. Şəhərinin poyst stansiyasının yenidalam bazarlar işte bulduğu sentrum deb eşen demekçi. Şu şəhərininki mərkəzi adı poyst stansiyası orlaşqan yer. Yani mən şəhərinin mərkəzində turman. Alles ik boodschappen doe. Yani əgər də mən soğudulıq qısam, ga ik te voet. Yani mən putum bilan barman, yani minibla barman demekçi. Ik neem in tas mee. Meenemen. Ma cümlenin xəbəri hazır meenemen bir nərsəni iliviliş. Bu hem scheidbare werkwoord təbə. Ma cümle hazır tegenwoordig tijd, yani hazır zamanda boğaçqa ayrılıp kelibatudu. Bunun grammatiklik qaydası 23. dərs sözlənген. Şu yerden görüyorsanlar buldu. Ik ga lopend naar de bakker. Bakker diyen navay. Yani ik ga lopend, men minip barman naar de bakker. Navayxanıqımı, navayğımı minipli barman. Ook hem loop ik naar de slager en naar de supermarkt. Yani qassapqa, slager, qassap. Yani qassapqa ve tallı bazırğımı minipli barman deydi. Ik ga bijna elke dag. Yani men asasen, bijna asasen elke dag. Asasen her gün barman deydi. Mesela neptede 7 günün içinde 6 gün barsa uçakda asasen desi buldu. Ik heb dus niet veel nodig. Ik heb dus şuna niet veel nodig. Şuna mening bekçik näsig ihtiyacım yok. Yani bekçik näsi lazım emas demek. Joğun hem de mesela biz meger her günü tallı bazarga barsak, onda bir qıtımda jiqqid näsi ilişimizden hajat yok. Şunu demekçi. Ik draag niet graag in zware tas. Yani dragen degen bir näsini kötürüş. Ik draag niet, men kötürmeymen, graag. Yani yaxşı görüş, yani men kötürüşni yaxşı görmeymen in zware tas. İğir somki kötürüşni, İğir haltı kötürüşni yaxşı görmeymen deydi. Toch is mijn tas soms aardig vol. Yani toch yenila is mijn tas, mening somkam, haltam soms bazıda aardig vol. Bazıda xeyli İğir op qaldı o deydi. Yani aardig degenin xeyli degen ma'nosi var. Bu aardig degenin yani başqa ma'nolarim var. Mesela bir adamni sifatlaşga işiltimiz. Heys aardig desek, aq ko'ngil, ish qilib kulib turadigan, muloyim degandek ma'nolarim var. Aardig weer desek, ya bir adamni ta'latmaydigan, ya bir to'ngdurmaydigan, shunda bir peyz havo bo'ldi. Shunda havolag'im ishiltimiz, miyada aardig vol deb, xeyli bek ig'ir deb somkaning ig'irligini bildiryotidi. Yani bizim işte mesela tallı bazarga fakat yan yo allı ben de bulam çıktık deyli. Tallı bazarga kirgenden keyin onu düşürüptü, bunu düşürüptü. Bir nasan, bir saxsiz degan ki özümüz bilip bilmey bir tallı nas aqıl çıkıp bazıda bir somka nas kötürüp kirip qalmız. Şunda bir ahvallan demekçi hazır. Soms neem ik de fiets. Yani bazıda neem ik de fiets. Yani ben velosipedki minime. Yani velosipedni alımen velosipedki minime demekçi. Wanneer dat nodig is. Yani bazı zürür boğanda velosipedki minime, velosiped bilen barama deydi. Bijvoorbeeld, mesela wanneer ik zware dingen koop. Yani ben iğir näslarni satıp algan vaqtimda. Endi tekstin davamı yana. Een vriendin van mij woont buiten het centrum. Yani mening bir dostum şehirning sirtida turadi. Yani şehir merkezinin sirtida turadi. She woont in een nieuw wijk. Yani u turadi in een nieuw wijk. Yangi bir mahallada turadi. Het is een nieuw gedeelte van de stad. Yani u şehrininki
Yeni qismi. Yani burun hech qanday uy yo'q, yangidan uylarni silib, mahalla qurgan yani demekçi. Ik ha strax bij haar op bezoek. Op bezoek gaan, ziyaret qilish, yo'qlash, yani strax. Men sel turib, birdamdan keyin uni yo'qlig'ili boraman. Hoe ga je naar haar toe? Yani siz onun qanday borasiz? Lopend of is dat te ver? Yani minibmi yoki is dat te ver yoki bekshiraqmi? Nee, niet lopend. Yo'q, niet lopend. Yani minib bormayman deydi. De afstand is inderdaad te groot. Yani afstand arliq inderdaad haqiqatan te groot. Te deganning bu yerda bek intayin degan ma'nosi bor. Yani arliq haqiqatan xeyli bekshiraq deydi. Mistal, yani ko'pincha hollarda mistal neem ek men olaman nimani de bus of tram. Yani ko'pincha hollarda men avtobus yoki tramvay bilan boraman. De metro komt ook bij haar in de buurt. Yani metro komt ook, metro hem keladi bij haar in de buurt. Yani metro hem onun etrafıga keladi, yani onun öyünün etrafıga keladi demekçi. Soms neem ik de fiets. Yani ba'zida men velosiped bilan boraman. Alleen, yani faqat als het mooi weer is. Yani faqat hava güzel bo'lsa. Yani hava güzel olsa anda velosiped bilan boraman deydi. Het is in half uur rijden. Yani velosipedda yarım saatlik haydash, yarım saatlik yol. Het duurt ongeveer in half uur. Yani taxminen yarım saat vaqt ketadi. Yani ma rijden degan mashina haydash. Amiyada fitsingimi, velosipedgimi, velosiped minish, velosiped haydash buningimi keladi. Tekstning davomi. Endi aeroplanga keptimiz. Morgen gaan we naar Schiphol. Yani biz erta Schipholga boramiz. Ons vliegtuig, yani bizning aeroplanimiz. Yani het vliegtuig bo'lganlik uchun 11 kilovatr miyada. Vertrekt om 2 uur middag. Yani bizning aeroplanimiz tushdan keyin 2da qo'zg'aldi. Bularning hammasini sizlar o'rganib bo'lgan so'zlar. We moeten 2 uur voor vertrek aanwezig zijn. Yani aanwezig. Aanwezig degan bar bo'lish, yetib berish degandek ma'noda. Yani biz cho'qim for vertrek, yani qo'zg'alishdan 2 soat burun. For burun degan ma'nosi bor. Yani qo'zg'alishdan 2 soat burun bar bo'lishimiz kerak, yetib bo'lishimiz kerak. Hoe gaan jullie naar Schiphol? Yani sizlar Schipholga qanday borsizlar? Niet met de auto. Yani mashina bilan emas. Yani mashina bilan bormaymiz. De wegen zijn veel te druk. Yani wegen, yollar bo'lsa veel te druk. Yani bekli aldirash. Bovendien degan uning ustiga is parkeren op Schiphol in probleem. Yani uning ustiga Schipholda mashina to'xtatish bir avarchilik, bir masala, yani bir avarchilik demekçi. We nemen dus de trein. Yani şuna biz poyizga chiqamiz, poyizni olamiz. Die vertrekt, yani die degan poyizni ko'rsatmoqchi, vertrekt elk half uur vanuit Rotterdam. Yani poyiz her yarım saatte, elk half uur, her yarım saatte vanuit Dinten, Rotterdam'dan qo'zg'aladi. Je wacht dus nooit erg lang. Dus je wacht dus, yani şuna siz saqlaysiz nooit erg lang. Endi bu nooit deganmi biz o'tgan soatda niets degan tuqul, niets degan gerçi bu so'zlar cümleni bo'lishsiz qildiganchu. Miyada nooit vaqtini, yani hargiz saqlamaysiz demekçi miyada. Yani siz hargizmi uzun saqlamaysiz. En 3 kwartier later, yani 3 çarekten keyin, yani 45 minutdan keyin komen we aan op Schiphol. Yani biz 3 çarekten keyin, 45 minutdan keyin biz Schipholga kep bo'lamiz. Yani aankomen, mapilninki asli nimasi. Schijt werkwoord tegenwoordig tijd doorgaat ayrılıp keladi. Dat is heel wat sneller dan met de auto. Yani dat is u bo'lsa, yani poyiz bilan kelishdim demekçi yani. Heel wat sneller, yani
Metdan mette auto yani maşindan xeyli bek tez, maşindan köp tez deydi. Tekstning davomi endi bizga kartchi kopen bilet setilishni o'rgatadigan. For the bus, the tram and the metro kopya in OFI chip card yani avtobus uchun, tramvay uchun, metro uchun siz OFI chip card yani OFI degan bu yerdagi Openbare Vervoer deganning qisqartirilmasi yani ommaviy qatnash. Yani ommaviy qatnash kartasi sotib olishingiz kerak. Hammanglar bilasizlar OFI chip kartning nimaligini. Yoki İstanbul kart işlarning hammasi o'xshashlar. Var kopya D kart yani bunda kartini nereden sotib olasiz? Opet stasyon of ya internet yani stasyon poystansdan yoki internet yoki tordan deydi. Vertel me eens hoe zo'n offi chipkaart werkt. Yani vertel me eens. Yani bana bir eğitip bana deydi o meyada. Ma cümlenem ilki yadlıvasanlar buldu. Vertel me eens. Yani bana bir eğitip bana demekçi şu. İşte birisinden bana bundan nesini eğitip bana, bana bundan nesini dep bana desanlar işlesanlar buldu. Vertel me eens hoe zo'n offi chipkaart werkt. Yani bana bundaq zon degan bundaq ilqi ammiy qatnash kartasining qanday ishlaydiganligini deb bering deydi. Die werkt alles volgt deydi. Die mush kartın demekçi werkt ishlaydi alles volgt. Tüvendegidek bundaq deb hozir tüven düşün demekçi. Je stapt in the bus of in the tram. Yani siz avtobus yoki tramvayga chiqsiz. Oldilan avtobusga yo tramvayga chiqsiz. Instappen chiqish Schijt kort tegenwoordig tijd şuna ayırıp gelatıdı. Je moet dan inchecken. Yani siz aldı bilen inchecken. Inchecken ne? Ders vaqtida bu şunu qanday tercüme qilish to'g'risida sal ishkilangan tuqqul. Men bu yerdan kartini tekshirtish deb ham tercüme qildim. Agar buningdan yaxshi terjimini bildigan qarindoshlar bo'lsa, ostiga inkas rayoniga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Yani inchekin deb nim demekçi o'g'lim tushundinglar. Hammanglar poyezd avtobus chiqib baqqanda kartini sugab turib qilmizg'a inchekin yani kartini tekshirtish. Yamutdan inchekin yani siz kartini tekshirtishingiz kerak. Who do that? Yani bunu qanday qilasiz? You hold the card for the automat. Yani siz kartini avtomatik mashinaga tutib turasiz. Hold'in degan tutush. Yani şu kartında tutup da turumuz o. Tutup dursak öz tit qıp sayraydı o. Şunu demekçi. Yamut weer uitchecken als je uitstapt. Yani als je uitstapt, eğer düşsünüz, düşken vaxtınızda yamut weer uitchecken. Siz yine kartını tek şutuşunuz gerek. Dat moet je niet vergeten. Yani bunu siz unutup kalmazsınız gerek. Zo betaliye. Yani muşundak kılıp pul töyleysiz deydim. Zo, muşundak. Het bedrag, yani bu pul, gaat automatisch van je kart. Yani pul otomatik halda sizin kartınızdan çıkıdı. Yani kartınızdan tutulundu demekçi. Hoe verder je reist, hoe meer het kost. Yani hoe verder je reist, yani qancha uzun sefer qilsangiz, hoe meer het kost. Yani shunchacık pul to'laysiz. Ma'u endi hu degan bir cümle işte qancha shuncha. Mesela qanchacık tamoq yesangiz, shunchacık semiraysiz. Qanchacık uxlasangiz, shunchacık beshingiz og'riydi. Qanchacık aroq ichsangiz, shuncha bek mast bo'lasiz deb işte bir ifoda shaklimiz bor bizning tilimizda qancha shuncha. Qanchacık o'rgansangiz, shuncha bek olim bo'lasiz degandekchu. İşte ifoda shakli hu. Yani qancha uzun safar qilsangiz, shuncha jiq pul to'laysiz deydi. Safarninki qanchalikka qarab, ash pulni shunchalik tutib oladi demekçi. De OV chip card kun je ook voor de trein gebruiken. Yani bu ammiy qatnash kartasini siz yana for the train gebruiken, poyezdga ishlatalaysiz. Waar koop je in los kaartje for the train? Yani waar qayerdan koop je sotib olasiz in los kaartje. Los kaartje yani ayrim kartı demekçi. Mesela faqat Zandamdan Amsterdamga boradigan bir qitim ishlatiladigan işte ayrim kartcha. Ayrim kartni ayrim bilet yani qayerdan poyezd uchun ayrim bilet sotib olg'ili bo'ldi. Dat kan bij het loket.
Lokat degan işte bilet setish o'rinlari normalda cho'ng poyezd stansiyalarının hammasida bor, lekin kichik poyezd stansiyalarida bilet setish o'rinlari qolmadi hozir, burun bati hozir yo'q. Bütün avtomatik mashinadan nima qilamiz-ku? Off bayda avtomat yoki avtomatik mashinadan. Vitye alhu zon avtomatverk, ya'ni siz bundaq mashinaning qanday ishlaydiganligini bilamsiz. Buni tushundirmabdi. Şu odatda unda mashinada mana shu rasmdagi mashina shu. Nereden nereye borganligini tanlaymiz. Masalan, Amsterdamdan Rotterdam deb. Onun keyindan bir yo'lmi, ikki yo'lmi deydi, ya'ni birishmi yoki birib kelishni biraqli biletni olamsiz debchi. Uni tanlagandan keyin uni keyin first class, second class deb, ya'ni poyezdda ikki klass bor, ikki bir shuni tanlag'ili soladi. Onun keyindan undan pulini chiqarib bank kartasi orqali yoki ba'zida naqd pul orqali ham to'lagili bo'ldi. Cho'qim hammalar ishlatib baqqan bo'lishinglar mumkin. Yani qisqasi bugungi tekst shu. Bugungi tekstda bizga avtobus, yani poyezd, anda bilet sotilish degandek mushlar to'g'risida qisqacha uchur birdik ekan. Darsimizning so'zliklari shu. Buni ham dars vaqtida avatilgan. Inshaalloh buni ham bu tekstning tarjimasi bilan birga yo'llab qo'yma. Ma'qulamsa, bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Darsni anglag'aninglarga rahmat. Keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Aman bo'lg'aysizlar.